Výstava mechanizácií dominuje i na tohoročnej manifestácii. Trgovci na sajam pricahli všetko, co majú, dávajú sajamské popusty i do 20%, da jedni banky u dohvárky zo z njima predavajú na kredit i bez kamaty, a država omožljiwela výhodni krediti zo nízku kamatu u dinarskiej protivrednosti. Toto sajam, co što dotyka predavanja mašinu, bude bardzo uspješno. U odnošenju na prešli roki, ja po teraz, evo nješka treći dženj, su mišli nije vidjelo, že bi dahto kupil traktor za gotovi penješ, uglavnom to krediti. Najveće sme predali kitajski traktori, koji se sklapaju tu na zvonojim sadze, i predali sme dos i zetori. Poklja výstava mechanizácií i druhých produktov ročne, výstava statku vše menša. Bol sam na výstavi statku tam, jest, ale vidim, že dost malo. Jest tu 2-3 firmy Nemcovi uložili statku, a jest tak, bujaci sam tam patril, to ti veljice, jest 2-3 falati tam krasni. Varim, ani som nie tak varim všetko zahodil, bo nemam kedy. Iba dneška jutra, kada pojdem ešte da vidim. Statkárska výstava bohatá len u ovcoch i kozoch, poneže tu država zaprowadzuje dobrú politiku, což je za oblast švinjarstva i hovedarstva, nie može povesť.